Kurumirira kuongerereka kwa ciiko cia uthukagia wa reri njeru ya SGR kaunti-ini ya Makueni, riu thirikari ni yugite ni rigaga maabitha ugitiri kundu gutiganite reri-ini iyo niguo kuhurana na ciiko ici kamwira ciongererekete makiria undu uria ungicungiriria mitino. Kikisha tumeshika doria ya hali ya juu. Will enhance patrols along the SGR line that covers Makueni County. Na nimesema we are using the multi-agency approach. Ndumiriri ino irekereirio ni murugamiri wa ugitiri kaunti-ini ya Makueni Maalim Mohamed hindi ya kigomano na anyitite mirongo-ini rwa ukui wa mugithi wa SGR hamwe na maabitha ugitiri kaunti-ini ino niguo kubanga uria megutigira reri ndinanangwo makiria. Haitakuwa kamwe ati hii ni kazi ya OCPD ama OCS. Tutahakikisha hata machifu sehemu zao hii reli inapitia wame held accountable. They will be held accountable because jukumu lao kuu ni kuhakikisha usalama wa wapita njia. Oho ni uretia aciari gukania ciana ciao gwikiria mugithi mahiga ni undu wa thibidi iria ukoragwo ugithie nayo, akiuga yo ni njira huthu ya gucungiriria mutino na makiria gucungiriria ikuo cia andu aingi makiria. Hili ni jukumu la kila mtu kuhakikisha usalama wa hii reli, na ile kitu tunasema muhimu zaidi kuliko mambo mengine yote ni usalama wa hawa abiria. Oho ni akaneti aria maguraga cuma gutiga kugura cuma iria marehagirwo cia reri ya SGR, akiuga uthuthuria ni urathie na mbere na aria mekunyitikana na mahitia ni meguikio ngono. Tunataka kuwakanya na wakanyike ya kuwa huo mchezo karibu na hii reli haitakubalika, na wasidhubutu kwa sababu tutakuwa tunatembea masaa 24. We want to enhance our surveillance 24/7. Ni mieri minini tu thutha wa kurugurio kwa reri ino na kuona ciiko cia uthukagia wa reri ino ikiambiriria mundu no arigwo hihi andu mendaga atia angikorwo no mathukagie mieke iria maraheo ni thirikari ya kuruguria mawira. Handu-ini ha Kameme TV, Njeta Kamau wa Mwangi.